سروک مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازیا شاندا سروکتیا انجمن کردی انا کسی کرد ده جوینه دا پیشات داویه ین سیاسی و امنی ین لسوریه و انجام دانستاندن دنابرا عالی سیاسی ین کردی دا لسوریه هاتا گوتو بیش کرن هر وها بحثا جوینا سروک بارزانی لگل فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی جهاتیه کرن سروک بارزانی تکزی لسر یک ریزی کردی لسوریه کریه لعالی دن سروک وزیر هرما کردستان مسرور بارزانی بحثا هفدیتنا سروک بارزانی لگل فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی کرد سروک وزیر گوت جبو نزکرنا عالی کردی لروش آوای کردستانی هولدان جدی هنه دبیجه لسر بانگا سروک مسعود بارزانی مظلوم عبدی فرماندار گشتی حسد هاتا کردستانی و هفدیتنا که باش بیکات سروک بارزانی به عالی دن رجی آخفیه جبو نرینا وان سوریه ببایک دبیجه ام دخوازن کردین سوریه به هفره داخوازا مافین خوین روا بکن گله گوارتن لنافچه چیبونه سروک وزیر مسرور بارزانی گوت او دخوازن جبو آرامی الهرمه رونکوان یا خیره هبه سروک وزیر مسرور بارزانی دماکو بشتاری فورما داووسی بو لسویسرا لوی درش خلکی را آخفی گوت تشتین جدست وان وره جبو کرد روش آوای کردستانی اوی بکن وینه کی نو گیشتیه با وینه پیشوازی کرنا جنرال مظلوم عبدیه جه آلی دکتور حمید دربندی و بر پرس دوسیا کردی و نونر سروک بارزانی جبو روش آوای کردستانی اف دیمن هین نهاتی بلاف کرن ببینن اف دماکو مظلوم عبدی جالی دکتور حمید دربندی و تی پیشوازی کرنو و درباسی کردستان دبنو پیش رجی سروک بارزانی پیشوازی جنرال مظلوم عبدی کربو اف دیمنه هرینو یه هاتنا مظلوم عبدی جبو کردستانی لروجاوای کردستانی آماده‌کاری لدارخستنا کنگره که نشتمانی جبو پارتی و ریخستن و کسایتین سربخوا تکرن. کنگره لسر دست پیشخاری پارتی یکیتی نشتمانی یا کرد وک پیانکت دیناس کرنه کمیته که آماده‌کار جبو هاتی آوا کرن. آرمان جوای کنگره چیه؟ آوا کرنه هلوسته که یک بویه نرینه که هف بشه و شام ده که هف بشه جبو دانستاندرین لگل شامه. زانیاری هنه که پیانه که جه انا کسی خواستیه که دناوا کمیته آماده کار دا جی بگره جبو که به هفره کنگره بریوه ببن کنگره ویل سر روشا سوری و داخوازین کردان ده دستوران ویا سوری دا سیاست که یک کرتی و گلک مجارین دنیین گریدای روش آوای کرسانی بین گوتو بیش کرن حتی انها نزانم که انا کسی آماده بشتاری وی کنگره ببیان نه لی راپورت که ما هیا لی تماشا بکن لروجاوای کردستان آماده‌کاریین لدارخستنا کنگره که نشتمانیش بو پارتی ریخستن و کسایتیین سربخوات تینکرن. کنگره لسر دست پیشخری پارتیین یکیتی نشتمانی یا کرد پیانکی بو کو کمیته که آماده‌کارش بوی درست کریه. آرمان جوی کنگره گهشتنا به هلوسته که یک بویی و نرینو شانده که هفبشه دنا براوان همو آلیین کردی ده. سرکرده انجمن اجتماعی کردی سوریه انا کسی بشار امین جتوره مدیایی روداوی را بگشبینی بحثا گرینگی جهف نیزیک بونا همو آلیین کردی دکه. بفي قناغة هاني جرينج دي براستي يك الريزي يك الوسط شملتي مرقلكي بيوسته نتنيدنا بين انجمنا كردي وبايانا كده بس حتاني بارتي وحتى كسايتي ايش در في هردو اطارة تفد بهبر يك الوسط ويك الريزي بيك بينن بيشم اويا بيش روجا ملتي ما يعني تحددين مصيرين ما شهر نوسام ملتي ما تحددينش بيش روجيري ليش وقت سروكي هيجا خوشوي ستروك مسعود بارزاني
وقت كتي سر خطي او دوزدك او دخواس او تدراد به باوريام بخوك كس باوريام قلكي بلندوي ابايا بحساني بيك به بشار ئەمین دەبینە و سەرکەفتنا کۆنگرەیەکەوەها گرێدایی سازان و لەهەفکردنا تەواهی و گشتیە هەموو ئالیانە. لێ ئەگەر هەنەک مەسەلەی کۆنگرێ نەتەویج بۆ کوردی سووریە ئەگەر ئالیک بە تەناخوا بێژ ڤایس کۆنگەر حاضر دکم ئامادە دکم وژە داو بکەژوانێ ئالیێ در ئەدوێژە ئەبخوا نەسفێژ vê یەکی تێر vê divê ew کۆنگەر ئەم گرنگیاوی dibînin lê ew کۆنگەر divê ji yekê heta dawî ew کۆنگەر cardî tewafqî bi navêna encûmenê de û navêna peyênekê de û bi tewafq ji ewil heta dawî wê eweya deman bê ji necaha کۆنگەرê jî û ji necaha yek helostê û yek rêziyê ji bo miletê me ji bo pêşerosawî ji bo çarenûsawî. زانیاری هەنەک و پەیەنەکێ داخواز لە ئەنەکەسێ کریە ji bo tevlî komîteya amadekar bibe da bi hevre kar ji bo darxistina kongreyê bikin. Kongre dê li ser rewşa Sûriyê daxwazên gelê Kurd û pêkanîna lêvegereke siyasî ya Kurdî û şandeke hevbeş be. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda.